party station. Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manang June, Siyak ni Amag, Cavite 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. hintay pa bang nangin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaren sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Tarubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Siyak ni Manang June, Siyang ni Amag, Cavite 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Tuya, ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayan. sonata ang kansunan dagat ipagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4-decade duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsatay sa Jay Palacio Taaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Bentikwatro manan ti mabilang karo ba iti bulan iti Julio. Julio kat may kaupat ka Domingo iti bulan tayo tata may kaya po ngamin 5 Sundays tata July kat may kaupat tata kat ada kami manan namang kadwayo iti laso dito nga oras kabayatan ti na dumaduma sitwasyon nyo kadigiti naragsak man wenno naliday Adaman wenno awan makarkwartana. ay taman dagiti naabak man wenno nangabak iti tong itan Oh, dagiti single wenno naasawaanan. at kastamag kadigiti balo nga manariman nga birbiro iti makapareha dati biagda Apo kan kadagiti makius-uso nga adut asawa na. nako dahil tala una yan ti kung kunta uso nga talaga ti adut asawa na ubing man wenno nataingan anyaman na kasasaad ti panagbiag ka aruba sa batin ta kang ngarud kaya dito ti mano yung June Seriales Ken ading yo John Mark Pastor. iti 4-decade Decade duo duo. dito yung lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Siyempre, the official text line tayo for your request and dedication is Balong, pakibasam 0926-76-20944. ala nga ro, dilis tayo data para iti pakulo tayo damdama daman dagiti name that tune and other games nga mapanunod ta nga on the spot. Pugtong ako na ta. Aha, kat una iti amin apo kat pamiman ano ti pasalamatan mo bang blangko ak manang ro nang ipalaeng. Pagyamanan. Pagyamanan mi apo dagiti iti sponsors sponsors tayo kung nagtapati tayo amin kat mairamraman dagiti membros iti 4-decade duo Productions Incorporated may manang Darlene of Chicago, Illinois. Auntie Virginia Domingo Picio of Canada. And of course to my Kabsat Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii. And of course, kinanting aletlet Ildefonso Ponson B of UK. And of Madina course kakabil gamin. to my sister Felicia Seriales of Japan. Of course, the page moderators tayo, iti doang nga pages tayo. O we have Cloud9, sa guitar use, Yogi Dungo, Aloha 22.
Taurus. And Red Panther, dagiti stakeholders. Apo, di bangir ngamin. Awan nakatungtong ko kanya, di sunghan ko may bagati nagnaganda. As well as dagiti stakeholders sa'yo, kan amin nga Ilocano, dito'y lubong. Ayan, itid taman ti mo nga sunata ta. Anya. Hello, I could, very timely para kadagiti gandat not kumandidato ito tang upcoming barangay elections. Yaw. Ayan, kan dagiti aming serserbi ti gobyerno para kada tayo amin na ito ay. Agor ka tayo sa tapay di eco na basit na itaan. Karot. Ayun na, hindi pa. Ano naman tumutawag. Okay. Rog-rogi na pa ila eh. No syaktot mapagasatan may kantakem inakaywanan kawes nga inkay impapulod kedyak tupulos amulitan aming tungay nakmasabat uray sa iro inak iseman ano syaktot mapagasatan no syaktot ag kapitan kapyaken talna kangurunaan amin to abutaan pentaek apag pantangguan amin to adaldalan madalusan masilawan ano syaktot ag kapitan no ag kagawad ag kiili jak to ag lemeng unta sa nga ili no andan to ag kasapulan si dadaanak nga ag serbi jak to pulos nga ag ganar ta iba ay kunto ti umili ano ag kagawad ag itiili no mayor ti pagbanagak no da parabor ag iwarasak yakam den ti pirpirak tati kayat kumakapagserbiak dagi diyan anik eke uping lakay ket mapatgak ano mayor tot pagbanagak no gobernador akton amin adalan ket masiminton amin to pagbasaan pati kolehiyo librin to tuition librin to ti ospital no di magasan pati pay tabon ano gobernador akton alabay no isa akton na presidente amin aban akton kit libre patin to aeroplano pati pay barko awan ti flete librin tong tiyak balay pati danong pati kuryente ano may sa akto na presidente Ali agawa ay nangem daksanggasat awan diplomat awan nagadalak awan ti maikarik amin abanag ket arapaap omnon na magmagnaak agronrondak ti apatpatnag barangay tanod nagdasalag barangay tanod nagdasalag apo analpas nga sigod apo ket dayta nga sunata ket mga ipaduyak-yak iti arapaap ti maysa nga ordinaryo apo nga barangay tanod laeng ayan special greetings kadagiti kakabsat ken nakakabagyak dita Bagnos Aurora Isabela kunanamat ni Manang Virginia Domingo Piscio of Canada. Syempre amin rin nga taga Esperanza East Aurora Isabela kunanamat ni Manang Darlene. Ayan ken kaya't may man apong kablaawan ni Manong Joe Kablayan dita Bugagan proper Ramon Isabela para iti inapan nagkasangay itatangal daw. Ayan basa mo dagiti special greetings sa Tabalong. Okay ko na dito. Hello Manong June at ading JM great mo yung aming boss na magbe-birthday today. Sino? Si Boss Baldwin Guillermo. Afa? Anatoy ko na ay ag nagparty kano iso na ti
Duwa Kalding, di kanton malipatan, mga brothers from Mr. Tammy. Ano mga Eddie Galera, Tic-Tac Badua at si kapatid Sharon Guillermo of Jaraw Talier Jones. Thanks mga brother, di kanton malipatan. Kung na sige man ta pagbigyan taman dayta. Kursunada mo dayta nga sunata kat. Adan sa 2 oras nga tanakan ta daytan. Di kanton malipatan kunana. Okay. Happy birthday ngam kasta amot ti sonata da kasla kaya da nga pumakadan sa amot ti boss da nga dagosan ay kikitain nyo anyway for you Baka malida nga malipatan ni okay tiki na impact na di kanton malipatan kunato'y puso oray awan kato'y den na titunggal aldaw oray painutawenen iti naglabasen di muntu kunaen amalipatan ka ingat tungpaltanen kanayong naatakaniyat tiimpay tuling mo nga ayat nga impaay mo apagyagat uray no may sa aktubayen analami isabang kay di muntu kunaen amalipatan ka ingat tungpaltanen malipatan kunato'y puso uray awan kato'y den na itunggal aldaw uray painutawenen iti naglabasen di muntu kunaen amalipatan ka ingat tungpaltanen karayong nga at takaniyak iimpay tulin mo nga ayat nga impaay mo apagyagat uray no may sa aktupayen analamis abang kay di muntu kunaen amalipatan ka ingat tungpaltanen di muntu kunaen amalipatan ka ingat tungpaltanen Okay, kuna na dito'y pakikirit yung mandamdama. Dagiti pamilya Miranda, pamilya Menor, Roque, ken pamilya Soriano dito sa Salvador, Santiago City. Thank you, Manong. Kuna naman ni Ading Rodel Miranda. And of course, special greetings to SB member Citadel, si Tesoro of Aglipay Quirino. Ayan, nag-chat, nag-messages yun na di kalman. At dapat dito'y si Kaman Mang Basa Balong, dito yun Ano tin na? The request from TKY page, kantahan nyo kanutay, uncle na nga natay. Ay, pa ngayon. Wow. Madinamot imbaga noon nyanagan na. Nag-request, Gemma Rose 30 Saudi Arabia. Natay ka, no? Talagang... Ano nga, iti isagot ha? Iti boses na talaga medyo pang... po pang nataytan sa nga talaga. Ngam damdamata kantaan da ita. Agiti pala si Bibiyag, di kantaan ta. Okay, second one. Kablaawan yung man kablaawan nyo
Kablawan nyo man nila kay. Oh, wrong spelling. I mean, no exam ko dito, wrong dito. Wala. Kablaawan nyo man nila kay nga Luisito Ramos nga kanay niya dumdumngeg ti Domingo. Kablaaw nagapo kini bakit na nga ni Liwayway. Kini inang na Merly Claro Jularbar madita nag message no ka taga ano da agdikit forwarded message lang ka Aruba kat syempre nagiti 22 listeners tayo from Balasio Tao. Good afternoon kada kayo ni Ading Lina Ballesteros. Si kamo di sumaruno kababasit. Patiten, sita. Patiten. Ayan talagang medyo falsetto, medyo Patiten. We also have here Marife Rosendo and Rhea Dakanay. Of course, Tunanay Darlene Khan. Oh, and we have Mark Jun Acosta. Antikase Cabal Salvador. Mga agbagbag ito tayo Hilo Hawaii. Hilo. Di ba dito bagam no hi ko na da kanyam. Aki hilo ko na mo. Ayan, keep safe kada kiti kakabsat tayo kakarupa tayo dito Hawaii kat kasama kini Ninia Gail Antalan and Lizelle Esquivel Benito. We have my sister Felicia, Jeremy Ventura, Oliver 2483 kung kuna na ni bayaw Joseph Agtarap. Ayan, at dagiti greetings pa ditoy. Manong kablaawan man amin ng kababagyan mi or piano family dita Luna Santiago ken siyempre Acosta family dita Baluarte lalo kinila kay ko ni Wilson ken manong Jayman dance with my father para dagi jay tatay ming naginanan Demi or piano kunana Boying Acosta. We miss you both. Happy birthday tatay Boying kunana. Isaga naman balong tatay Ilocano version ta iti Balse ni Tatang ta isuman ti isarunutang kantaon. Eta. Gurka. Kita greetings pa itita balong. Sige, go ahead. Bago ta basaan dagitoy. Kablawan ta paimot dagi ko mo taga Villa Carmen Wan dagi taga Villa Carmen nga apo siguro kat di ba ta plan di balayaw. Of course di tay malipatan dayta kanayon nga daw-dawaten no nya iti pa-name that chuntang dagsang sa tantang maibaga-baga ta. Siyempre, to be fair with the others, hanta maibaga isong Aileen, nagpaspasinsyakan, no, makaungot ka kanya, may kaya mo ipapapas ko madita plan-plancha. At baka gaputa imot ta di title tiname that chun sumangput ta kabutaw mo ta. Imado yung maday di plan-planchaan na. Plancha mo ito, madamdaman niya inyo dayta. Basta programa ta. Sa bagay, mabantayam ton. Ading Aileen, okay, good afternoon kang ka, kasama kiniinang nating Diyos ko, makichismis lang tataabay mo. Dagiti baka madamati meeting ti senior citizen. Awan datat. Madi umatenda dyan. Agdingag pa. Ay, adyalaan. Salamat kini ating huling. Kadagiti anak na. Ating nga? Ating huling. Huling, apay da huling? Anangay. Huaning. Apo Diyos ko kung magkawa. Ating huaning. Dita purok 4 taunag. Okay. Good afternoon kada kayo ta. Kanya da Annabelle. Ni Dabanong Naldo. Saldi. Akita ka no ti agdangdangag ko na ni Aileen tatan o dati agreklamo tantang binati basol ni Aileen. Basol na tanin baga. Dinamat ko. So natipon kan gapo. No apay hantang na great. Okay, kita taga purok 2 sa Villa Carmen. Apo good afternoon kanyayo kanya ka. Agsaw ka man. Buyan balay may. Oh sige. Baka didak mga ket pagawiden ti jayon. Okay, kini. Okay, pag nga malumyo amin dita balay mi. Ni tatay ko, ni nanay ko, ni ating ko. Aha. Kenji aso mi nga ni Flavi. Okay, sige man. Alright. Okay, ano pa? Good PM ading kahit kuman nga kablaawan dagiti purok chairman dito Barangay Rizal kantain nyo man tay kanta nga damago mangkeng ka anya nagbasulak ni Manong Yunestor daytoy salamat ading ayan and ading June kablaawan man tay apok nga ni Alexillian Lazaro ti happy birthday tata 24th of July from Lolo Nestor Soriano of Rizal, Santiago City. Good afternoon kayo ka. Buyang, ni Kagawad nga. Kumansyon tapay. Kataji nag-request iti Dance with My Father. Our version of this. Hindi malagagaan Kenggat na addaan na tipo Agubakam ken ni tatang Sana isala agraman ni nanang Ililin at kenggat
marik na. No kumalang mabalik, no adapay panawin, ngayon kang magkibing, kat isa nga nag-akasubing, painiyak patengga asamiweng, tapno may papasko, di ayat ko kento'y iling. No agririkam kininarang ko, agpaisala ka nag-adagos kinitatang, kasta unay panangay ayaw na wala, sanak tumetla ibaon nga agpakumbaba, nutirabiin na makaturog ka, mangibatit kwartat pagpungpunganak, ketjak impagpagaru apanawan na. Matagaw ko kuman, panawan nga kaadang, uri may sa adang, apanangin lelen kaniyak, piniyek kang siyuna tiyak patengga, tati ayat ken iliw, maipapas ko amin ken ka. Diyak mas paalang tinundaan, nakastaon ay panag-ibig ni nanang, kararag ko kararang na medlang, nalablabes pa nagtustusana. Di sulim, tay amak nga inayat ni nanang, amok nga di nagtungat lapagkan, ngem apoy patay na, nga magkasalat balseri tatang. Dardaret pek ni rabiit, matupal tinapa nagsubli. Okay, dito nga rin the requested piece entitled Balse ni Tatang kat katabiru ko mampay dito ipapugtutang mga pugto dito actually kas iti na minsan supply yo apo ti missing line iti sonata duala ang apo nga linya ti mapugpukaw itata kat 500 pesos iti mga bag basta ma-text yung nga nasayaat dagiti mapugpukaw nga linya na dito nga sonata kat apo day tamanan medyo na rin tamanan ang nagadun sa unay message ita ba basa ka pa sige basa ka pa kuna na dito ay magandang tanghali mga poging kuya apo Kitaman. ikantaman tilod ta ita anak na magandang tanghali mga poging napukaw kuya ka feel na feel mo to mga gamit ng pag-antigwapo niyang inapukukan sige anak na sika man lang okay magandang tanghali mga poging kuya kuna na at pampatanggal ng pagod pakibati po ang mga taga-Purok dos Rosario ang pamilyang Salonga Leia Salonga ito di panunod ko pamilya Salonga sina Eusebio at Mila at yung mga kapitbahay naming nasa loob ng bahay nila. Pakibati na nga rin po ang mga taga-Baluarte na sila Derek, Lenlen, Liza, Cedric at Vincent Salonga po. Salamat po at lagi naming inaabangan ang linggo. Ayan.
Sabay napay. na kumaaputa na yun. Okay, para kanya dito, sige, para kanya. Hello, ating JM. Hello, ating JM. Ada pa smiley, ada pa iti ungo-ungo, bisong nagsit. Sige, ano ko na? Kablawak man na ito yung trabaho dito yung balay. So da kuyang Ayong, kin kuyang Dalmas. Madama kami agdingdingag programa yo. Apo, di na may Yaw. pagano sino isuna. Huwag garaw, pwede ba agpakilala? Managlipat. Ano ko na? Naimbag nga malam yung manan Kuya Jun. Kablawak man ni bakat ko nga ni Annalyn Sahonya. Kasi kakadwak nga security nga naka-duty dito yo. SIGH. Ano makaliplipat apong magtetext Huwag ito. Dinomingo Kanayon kaya. Thank you very much. Kat J Family Soto and Sahonya. Sahonya. J Bagong Buhay. Batal Santiago City. It's me. Apple Sahonya. Agyamanak Manong June. Kanya lang nagyamanan na di na ka na lagi. Lang. Please Sige. accept my text mo. Libre ko po. Naku, awantilot na tayo ito ipimpiman. Good PM sa inyong dalawa dyan. Pabati naman ng mga nasa Montreal, Canada. Manang Larina Mansaya family and Antonia family. Ken, Jesus family. Hana mo lang kabil no sino din. Baka ni Mama Bel. Ninang Abel Latalitan. Okay. Pakibati man di kaduag jay buying station FRMC Pakitugtugman, Tukmam. Apo talaga nga very shortcut Apo, message na ngarod ato yan apo iti missing lines anyang nga ta ti mapukpukaw nga linya na dati nga sonata for maraming baktat tayon 500. Apon ingatok sa basit. Okay, for 500 pesos, pesos, as in pesos as courtesy of Ford Decado Production Incorporated, Apo. Alright. Imatunan, lagi tinapipintas ng mamanang kanaading king kakabsat. Hindi sa baling ili. Anati imatunan. Manage. Manage. Oh my goodness. Imatunan, lagi Ford Decado Production Incorporated, Apo gagayim ko dagita, mamanang ta, nanay mo, and isudan aminan. Nanay ko amin ita. Isudat yung nang tati premyo para iti dito nga sonata. Manan, we are not looking for the title. Hang titulo apo ti birbiruki minodikat. Ato yun. Dahil tayo mapugpukaw nga parte na dahil ito nga sonata. Apo nagsayaan. Okay, dito yung harudan. Partakan nyo ti ag-text. Dua lang nga linya apo ti mapugpukaw.